assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ko salminde e juurade kadi en garti kadi e windande men hande nde ɗo windande ala ko wonno e mayre so wona ayna baaliɗo piccuɗo gayna baaliɗo piccuɗo ari ardi ɗo mi hollima ɗo ko ayna baaliɗo ɗo ko ayna dariɗo ari ardi ɗo ko ayna dariɗo piccuɗo ayna baali piccuɗo nani ayna dariɗo piccuɗo ayna baaliɗo piccuɗo nani ɗo ko gayna baaliɗo gayna dariɗo ɗone ko gayna dariɗo piccuɗo ɗo ko gayna baaliɗo piccuɗo gayna dariɗo piccuɗo gayna baali piccuɗo ari ardi ɗo ko ayna baaliɗo ɗo ko gayna baaliɗo ɗo ko ayna dariɗo ɗo ko gayna dariɗo ɗo ko ayna baaliɗo piccuɗo ɗo ko gayna baali piccuɗo ɗo ko ayna baaliɗo piccuɗo ɗo ko gayna baali piccuɗo ari ardi joni noon garen e windande hesere ay ndeɗo windande sa waɗi ni ay ɗo wiyete ko faajorɗo ay ɗo wiyete ko gaafara ari ardi joni mbaɗani to adima yo wani hakkude bindol ay yo wani ay ɗo wayni sara bindol wayni alama wonde hay goto wayni ay joni noon one kamɓe nandi wayni hakkude bindol wayni sara bindol wayni alama wonde hay goto wayni joni noon mbaɗen dani kala ko wayni faajorɗo gasi kala ko wayni gaafara gasi joni noon ɗo toɓɓaɗo wotere faa toɓɓuɗo so adima hakkude bindol faa toɓɓuɗo faajorɗo wadde ɗo janguɗa so adima hakkude sara toɓɓere nde wona dow wiya qaaf toɓɓuɗo hakkude bindol qaaf toɓɓuɗo gaafara ɗo timmi saɗani ɗo ko faa toɓɓuɗo faajorɗo ari ardi ɗo qaaf toɓɓuɗo gaafara ari ardi faa toɓɓuɗo faajorɗo ɗo henne qaaf toɓɓuɗo gaafara ɗo faa toɓɓuɗo faajorɗo ɗo henne qaaf toɓɓuɗo gaafara ƴettu kuɗol ma e karnema mbajotoɗa janga ɗigga jangde nde kalno yariri yeeso ɓurata weɓandema kono ko jangguete wawe noon a janggat ha mbawa a saggi ƴeewa bawɗo sara ma saggitma a dañani mo saggitma noddu en 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li taggito saguel ma a saggani ɗum jinmi yo Allah wallu kadi yo Allah newnu yo Allah reene no gondiɗo ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kolda Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam